Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан ғайыр алқап, көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бері бірге тепкен ата қонысы. Hanıyım, dağıtım var hanıyım. Dağıtım bozan ait. Bizim yerimize jal yaptı hanıyım. Neden? Yerimizge jal yaptı diyeyim. Bu olsa ne istiyor gerek? Senin hanıyım ruhsat veriniz. Ruhsat. Tek senin qadağandan келеді. Hop aladı hanıyım. Tuta. Hanıyım. Kalmadı. Ortamam al. Düşe kasasın. Батырға лайық құрмет көрсетіп. Жетпешек. Батыр болсаң да жетпешек. Bir bilip басталма алам. Тоқтаңдар, батырлар. Жетпешекке мен шығамын. Senin kılıç bilmez, şu dırık bir uğrap.